Spoštovani, prisrčen pozdrav iz ljubljanskih Stožic, kjer je pred nami še zadnja tekma 16. kroga v prvi ligi Telemach. Bravo Radomlje, v zelo neprijaznih pogojih, bomo rekli, vidite v ozadju prazne tribune. Že ko tu igra Olimpija, ponavadi seveda le-te ne pokajo po šivih, ko je domačin Bravo, je gledalcev tako ali tako ponavadi še manj. No, zdaj pa imamo še kombinacijo tekme na delovni dan, seveda ob uri, ko recimo na ljubljanski obvoznici praktično vse stoji. Lepo se je odkril Marinič, dobro je podal Žaler, priložnost zdaj za Radomljane, ki vodijo. Nino Kukovec, 1-0 za Mlinarje. V 9. minuti Žan Žaler je odlično podal proti utekajočemu Mariniču, potem pa dober predložek na bližnjo vratnico, kjer se je res čudovito znašel Nino Kukovec za svoj 4. gol v tej sezoni prve lige Telemach. Mislim, da je celo speto zadev Kukovec. Kukovec krasno je odložil za Čalušiča, Čalušič pa Vokič, ogromno prostora za Mamiča, ki se vključuje po desni, Mamič pred vrata, priložnost in 2-0 ponovno Nino Kukovec. 2-0 na začetku 15. minute, šokanten začetek za Bravaše. Kukovec dvakrat, enkrat podaja z leve strani Mariniča, potem z desne strani Mamiča, ne sicer točno na nogo Kukovca, zdaj nekaj fliperja je bilo v domačem kazenskem prostoru. Kukovec pa znova v pravem trenutku na pravem mestu. Tule je domači napadalec Nino Kukovec. Bravo je torej v končnici minule sezone tule slavil 4-0 tekma, ki sem jo že omenil, ko so zadeli dvakrat Poplatnik ter po enkrat Pečar in Ivanšek. In to je bila prva domača zmaga Brava proti Mlinarjem. Tule zdaj Čalušič, lepo in veliko prostora na levi strani. Vokič, priložnost ima zdaj Mamič, stresla se je še enkrat mreža Brava, vendar zunanje strani. Gnjatic se je umešal za trenutek, pa spet Selan, zdaj do Nzuzija, Nzuzi s predložkom, toda spet odlično Enej Klamfer, pa Gidado, daleč Pridgar, zanesljiv, zelo neugoden strel, močan z odbojem. Se bori zdaj Jakoslav Stankovič, žoga ostaja v igrišču, Nzuzi, nov predložek, Selan skače, strelja z glavo, ampak v naročje sama Pridgarja. Vokič neposredno pred vrata in potem Klamfer, ki je nastavil glavo. Kakšne priložnosti je imel v prejšnjem krogu proti Mariboru, jih zgrešil, ampak tale njegov prvoligaški prvenec se je nekako napovedoval. 59. minuta, zdaj se lahko vprašam, kar pomeni, da bi šel iz igre Babula, ampak bomo videli, morda pa bo vendarle kaj drugače. Tule je bila zdaj priložnost znova po prekinitvi z glavo za Selana, ki pa je Marinič. Tudi Pogačar je prišel naprej, Marinič odlično do Pogačarja, nova priložnost, Pogačar 4-0. Še drugo asistenco je vknjižil danes res sijajni Amadej Marinič. 79. minuta, 0-4. Kakšni rezultati so to? V 7. krogu v Domžalah 0-6 zmaga Brava. Zdaj pa vodstvo Radomljanov v Stožicah. Klamfer pa Mamič. Gnjatič in Mamič, lepo. A potem napaka Durakoviča, priložnost in krasno. Matic Ivanšek je sprožil, samo Pridgar pa. Gospod Arnold, vsaj sam že dolgo nisem videl
Brava takšnega, kot je bil danes, Brava, kakšnega si predvsem vi verjetno ne želite gledati, pa me kar zanima, kaj je šlo danes narobe. Ja, danes je kaj težko predolgo razglabljati, zaslužen poraz danes, ampak kaj ne rečem, ko se takšna tekma zgodi, da te vsaka žoga preseneti, da je vsaka druga žoga, da nasprotnik izgleda enkrat hitrejši v vseh elementih nogometne igre, potem tudi takrat, ko si nekaj pripraviš, ne boš tega realiziral, ker si preprosto ne zaslužiš in mi si danes po dolgi seriji tekem in odlični seriji tekem nismo zaslužili nič več kot visokega poraza, ampak tako kot pravim, tudi do tega pride, tudi pred to res dobro serijo smo imeli hud poraz z Celjem tukaj, odlično odreagirali na to in bili ponovno prepoznavni. Danes glave pač preprosto niso bile na tekmi. Jaz upam, da to ni razlog to, da se bliža prestopni rok in da smo, ampak tudi to je za razumeti pri mladi ekipi, tudi to je človeško, ampak ključno je, da smo v osnovah nogometne igre padli, da smo duele izgubljali v obeh smereh, tako v napadu kot v obrambi in tako motivirane Radomlje, kot so bile, so pa pač to izkoristile in iz minuto v minuto rasle in bile na igrišču vedno boljše. Še dve tekmi, kar se tiče prvenstva, do konca tega ciklusa imate zdaj tudi sami že toliko izkušenj, da verjetno veste, kaj storiti po takšnem porazu, da bo podoba kmalu boljša, hitro bo konec jeseni. Ja, sej v bistvu moje mnenje je, da ne gre za slabšo formo, da gre za pač slabšo dnevno formo, da gre za preprosto to, da smo podcenjevali, kaj je tisto, kar nas je do tega rezultata pripeljalo, ampak tako pravim, tudi do tega pride, tudi to je normalna stvar in čisto človeška stvar, zdaj pa zelo odvisno od naše reakcije, ampak tako kot sem rekel, v osnovah igre bo treba biti proti Domžalam odličen, potem pa se naše možnosti dvigujejo in to, kar poudarjam čez celotno sezono, razlike so tako izjemno majhne, da se mi praktično ne počutimo proti nobeni ekipi favoriti, na drugi strani nimamo občutka, da nikogar ne moramo premagati. Tako da izredno pomembno bo, da se vrnemo nazaj tja, kjer smo že bili in to čim prej, ker vsaka dodana točka, ki jo imamo, nam bo izkupiček za spomlad postavljal zelo dober položaj. Najlepša hvala, Srečno. Martin, tekma za pozabo, kot radi rečemo, ampak verjetno tudi tekma, s katere se je treba nekaj naučiti. Kaj vse je šlo danes narobe? Vse praktično. Danes nismo bili ekipa, ki nismo delali tega, kar nas krasi, v temu smo bili najslabši, nismo pobili drugih žog, duele smo preprosto bili prepočasi na vsako žogo in to si ne želimo ponoviti. Vem pa, da se bo ekipa po takšnem porazu hitro sestavila in še bolj motivirani bomo za naprej. Kakšna je to nekako tudi vaša vloga v slačilnici? Malce smo že razmišljali, hitro bo konec tega dela sezone. Točke so še na voljo, Bravo gre za zdaj odlično, verjetno bi bilo lepo sezono končati, recimo med prvimi štirimi. Ja, seveda, ampak s tem se ne obremenjujemo tekmo po tekmo. Zdaj imamo še pokal vmes, odgarali bomo in probali bomo doseči čim več števila točk. Najlepša hvala, Srečno. Hvala vam. Gospodin Trenčovski, čestitke na pobedi. Veliki pobedi, možemo slobodno reči. Zanima me, da li je bilo ovo najbolja predstava Radomlja u toj sezoni? Pa, igrali smo mi nekih drugih utakmica, ajde da kažemo, ali držali smo danas utakmicu malo više u kontinuitetu s tom visokom ritmu. Prije svega moram čestitati mojim igračima da su ispunili one, sad da ne zvuči to kao neki kliše, ispunili su ono što smo radili. Znači, spustili smo se sa 5 igrača da se odbrani od njihove trigere koje prave vrlo dobro u onom srednom bloku, koje prave na našim stoperima i našim bekovima, tako da ono što smo radili ispunili su, ja im čestitam još jednom, zaslužili su oni to, jer i prije utakmice i na poluvremenu sam im rekao, ljudi, vi razumete, imam 3-4 lidera koji su stvarno lidere u ekipi, vi razumete tako dobro fudbal, igrate vrlo dobro, jedino ne znate koliko vredite. Vi vredite malo više nego na ono mjesto koje se nalazimo na poziciju, tako da ne treba nas uhvatiti euforija, nastavljamo dalje da radimo, sad malo u mirnim vodima i čekano još jako teških 3 utakmica za ovih 12 dana, tako da čestitam još jednom momcima, oni su zaslužili za ovu pobjedu. Rekli ste, radili smo na terenu to što smo nekako pripremili, ali znamo da i danas uvjeti nisu bili baš idealni. Kiša, teško igralište. Nekako se čini da ništa vas nije poremetilo. Brzo ste se prilagodili, sve je nekako otišlo baš tako kao što ste zamišljali, što nije ni malo lako kad su uvjeti ovakvi.
Tako je, ali znaš kako, mi radimo, mi smo imali dvije opcije, da prihvatimo neki drugi stil igre i da čekamo kao njih, da damo njima loptu da igraju, ili da mi budemo ti koji su protagonisti, koji drže lopte i koji traže te kanale za izlaske prema bokovima i za brzu završnicu kad izađemo od njihovog pritiska. U svakom slučaju vremenski uslovi nisu bili idealni za tu igru, ali eto, išlo nam je sve od ruku, što se kaže, išlo nam sve od nogu, tako da uspjeli smo da odigramo onako kako smo se dogovorili i mislim da smo sasvim zasluženo dobili utakmicu. Svi igrači su osjetili, čak i ja sam, da imamo neku, ajde da kažemo, teškoću, pekućinu poslije onih 6-0 koje smo doživjeli na našem terenu. Tako da postoje neki veći motiv kod igrača i oni su to dokazali danas da smo vratili bar del od ovih 6 gola koje smo primili kući. 2 kola prije kraja prvog dela sezone imate isto bodova kao Olimpija. Kako vam to zvuči? Sad igrate da kažemo nekako i susjedski derbi na tabeli sljedeće sedmice. Verovatno i neka potvrda da nešto radite dobro. Pa nadajmo se da ćemo nastaviti ovako. Ja opet kažem, mi moramo poštovati naše principe, naše subprincipe u igri. Trudit ćemo se da igramo na ovakav stil, na ovakav način. Nadam se da ćemo nastaviti i dalje. Ja znam da je Olimpija vrlo dobra ekipa, prošlogodišnji šampion, ali sigurno nećemo doći sa bijelom zname da izgubimo tu utakmicu. Doći ćemo da se nadigrujemo. Ko je bolji nek pobjed. Puno hvala i sretno. Amadej, zdi se res popolna tekma za Radomlje. Zmaga 4-0, čista mreža. 2 vaši asistenci, super večer v Stožicah. Ja, hvala. Rad bi se zahvalil celi ekipi in vsem fantom za prikazano odlično predstavo. Mi smo prišli danes v Stožice z enim samim ciljem in sicer po zmago in da se oddolžimo za tisti boleč poraz, ki se je zgodil v Domžalah. Kaj je bilo danes ključno, da ste bili toliko boljši od Brava? Enostavno od prve minute ste praktično skrili žogo in niste popuščali 90 minut. Mislim, da smo šli danes res s pravo mentaliteto v tekmo, sproščeno, razigrano in to nam je danes prineslo uspeh. Najlepša hvala in srečno. Hvala.